osmislila sam idealan kurs za sve vas koji želite naučiti slušati sa više pažnje, razumijevati, govoriti, koristiti engleski sa mnogo više samopouzdanja i komunicirati mnogo jasnije. Ovaj kurs će vam pomoći da poboljšate sve ove aspekte usmene komunikacije na engleskom, oslanjajući se na repertoar znanja i vještina koje vi već imate. Proširivat ćete ga kao i rječnik uobičajenih fraza te jezik koji vam je neophodan da bi efektnije, tačnije i tečnije komunicirali u različitim situacijama i na kraju, ultimativno, potpuno postali operativni i neovisni u toj komunikaciji. Razvijat ćete vještine slušanja i razumijevanja tako da ćete efektnije i efikasnije učestvovati u tim razgovorima. Akademija i ja ćemo vam pružiti prilike da učestvujete u radionicama, debatama, diskusijama, radit ćete u paru i malim grupama. A sve to u veseloj, prijateljskoj i sigurnoj radnoj atmosferi. Hajde da stavimo tačku na stalno vraćanje na početak. Vi to možete, a mi znamo kako. Ne oklijevajte.